Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuğanlar, amансыздарбы? Бүгін жылы 12 fevral 2025 жыл Ноқат Арал мал базарындамыз. Бұйырса сіздерге чөп престердің бағаларын тартып шығарамыз. Туғандар, сөзсіз бірден лайкты басып қойыңыздар. Біз бұйырса сіздерге әрдайым ушундай пайдалы, қызықты видеоларды шығарып тұрамыз. Просмотрлар жақсы кетті, негізі Құдайға шүкір. Ошоның арасынан 2% біздің каналға катталып көрүп, ал эми сиздер дагы катталып көрүңүздөр. Биз буюрса ушундай кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Ушул февраль ичи сиздердин колдооңуздар менен 50 000 подписчик болойлу. Буюрса көптөгөн ийгиликтерге чогуу жетебиз. Чөп кандай болуп калды экен? Арзан кымбаттыгын комментарийге жазып койсоңуздар. Буюрса биз ардайым чыгарып турабыз. Буюрса чөптөргө биз келип калдык. Бир аз арзандады дейт. Ошону чогуу көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Чөп пул канча экен мында? 250 сом. 250 сом кеми бар дейт, а? Куршаптыкы, а? Куршап чөп базар экен, а? Содаңыз берсин эке. Куршаптан келиптир. Assalamu alaikum. Salam kimden ekan? Benim. Pul kança ka? 150 сом. Pul arpa buday mı? Arpa. 150 сом. Düşüp kalganız. Tıp kalıp durgu. Kayaktığı ka bul? Kayaktığı? Karası. Sal ardında kalgan mı? Ardında kaldı. Yaxşı. Bu buğday sama. Pul kança ekan? Bu 130 сом. 130 сом. Budaydık. Düşüp dur ha? Algan adam yok. Turabız da mı etti? Algan adam olsa gidetlekte satıp. Bu çöpçü. Eksparsep 200 сом. Eksparsep. 200 сом kemi var ha? Kayaktığı bul? Karası. Karası. Özgöndük. Özgün. Sodanızlar versin. Çağ satıvanızlar. Ne olacak kadar? 200 сом arlaş eken bede saman deydi. Pul kança oldu bu? 30? Erkek. Bul paradoks ne eken bu? Ha? Avrupa? Buna bede. Buna bede kimden? Kança? 250. 250 сом deydi. $250 сом deydi. Assalamu alaikum. Qaysi degan? Nalba. Çöp qancha ekan? 200. Çöp 200 сом. Qayaqtiki? Boş. Buna beden bilmediniz mi? 230 сом. 230 сом. Qancham o'rim aka bu? 3. 3-chi o'rim 230 сом. Bede da arzandab qolgansib qolibdir, 230 сом deydi. Sizda emasmi? Menem bo'lsa ham yo'q deb qo'yatindayda. O 6 tası olarak. Benim yok. Qanchadan berdingiz? O bir Allah olsun. Zamraka aytganman. Zamraka ko'lam biroq o'g'o ham bermaydi. Qancha 55? 200. Nanu hocam nanu. Ha, nanu. 255 сом deydi qo. 255 сом deydi. Çındığında düşüptür he. Tüssün. Assalamu alaikum. Buna çöp kimden ne kadar? Çöp. Çöp negası yoğuş 190 somdan satıldı. 190'dan? 190 somdan satılıptır. Buna bede kimden ne bilmedinizler mi? Bu arada satıldı mı? Biroq arzandaptır. Xudoga shukr. Qilla
Düşüp kalıptır. Assalamualaikum dostum. Saman kimden eken? Kança pulu? 200. Pul arpa buğday mı? Arpa saman 200 somdan ha. Onda janakılar 150 som dep je çındap aytты, je azırlaşıp koydu negizi. Biroq bizden dedim. Aldagan bolsa özlerinden negizi. Asam. Kimden eken aka? Pul kança? 150 som. Buğday var pa? Arpa. 150 som. Arzandap tur ha? 150 o. 150. Mına bede kimden eken? Pul kança aka? 300 som kam var. 300 som kemi var. Kançanчы orun bul? Ekinci orun. 300 som kemi var deydi. Arzandaptır çındığında. Assalamualaikum. Bede kança eken? 200 kançanчы orun bul? Birinci orun. İkinci aralar. Kayaktık aka bul? Karasu. Karasu. Arzandap kalgan mı kıyla? Arzuda kaldı. Düşüp tura jakşı. Ne çöpeceğim sıra koy. Bul da sizden mi? Ha bu 100 som kam var. 100 som? Hı. Bu kanday çöp 100 som bolsa? Neme peske bulakta. Mal je çat. Bak katık çöpten eken ha? Ha katık. Aha. Peske buluk çöp dep koydu. Sodağınızlar versin. Assalamualaikum. Kimden eken da çöp? Egas yok ey. Egas yok. Nalarça? Ondan mı ya? Na bedece? İyi. Egası yok deydi ko. Biroq bolsa ham yok dep koydu negizi. Koldur üşüp kaldı. Gün soğuk tuğanlar. Layti basıp koğanlar kanaga. Köz katta alıp buyursa. Assalamualaikum. Çöp kimden eken ne kadar? Pul kança var? 200 som. Sel düşüp kalgan barzan da var? Yaxşı. Sodanız versin. Buyursa biz tartıp jetip kaldık. Mına uşunda eken. Koldan geçince bildik buyursa. Gün soğuk, kollar üşüp kaldı. Allah razı olsun bardığınızlardan. Alemi sizler jakta çöptün bağısı qanday bolot çöp presтердин? Arzan mı kımbat mı kommentariga жазып koyыңызlar. Mına bizde Nokat Aral mal bazarında çöptür. Bir 50 somga çeyin arzandaptır. Жақшы Құдайға шүгүр. Түнү кар жаап, жолдор ушундай кар, муз дегендей. Да комментарийге жазыңыздар, дагы эмнелер тартып чыгарайлы. Ушул биздин каналга сөз катталдыңыздар. Пайдалуу видеолор чыгарып турабыз. Ушу февраль ичи 50 000 подписчик болойлу сиздердин жардамыңыздар менен туугандар. Алла разы болсун, биз ушинтип видео жыйынтыктадык.